Ramai off bila hujan, tapi yang ready, dialah yang sapu demand. Ini cara saya siapkan diri masa musim hujan supaya boleh earn lebih tanpa ambil risiko. Musim hujan ni, preparation bukan gaya, ni survival. Raincoat tebal, push untuk phone, semua ni elak basah dan elak job cancel. Hujan, jalan licin. So first thing, saya check bunga tayar, tebal ke tak, brake responsif, lampu cukup terang tak. Jangan meredah je. Safety dulu baru income. Lagi satu, jaga makanan. Beg kena cover betul, pelanggan happy, rating pun terjaga. Bila hujan, demand selalu naik. Tapi ingat, slow and steady. Jaga cornering, brake awal, jangan kejar masa. Hujan ni memang mission, tapi kalau korang tak prepare, mission boleh jadi accident. Kita cari rezeki, bukan bahayakan diri. Kalau cukup preparation, musim hujan bukan halangan. Itu peluang. Rezeki turun, kita pun gerak, tapi dengan ilmu. Kita rakam Grab, kita kerja smart. Prepare dulu, baru push untuk earn lebih.